Bugun bizda challenge. Futbolistni o'zini nomeridan topish kerak. Biz razница media futbolistmi yoki oddiy futbolistmi? Давай, ketdik. Hop, nomer bizda 13. Beklich. Oh, Amirxon. Safe. Hop, bizda ikkinchi nomer 11. Neymar. Давай, xumo. Gol. Hop, bizda endi 3-nomer 5. Bellingham. Oh. Перекладина. 4-nomer bizda 14. Chouamini. Oh, Chouamini gol. Hop, endi bizda 5-nomer 20. Frank Garcia. Ой. Сосавряла просто. Gol. Hop, endi 6-nomer bizda 30. Messi. Messi. Oy! Qo'y gol. Hop, endi 7-nomer bizda 6. Gavi. Uy. Просто. O братишка стоит зачем? Uramadi, xuma. Hop, endi 8-nomer bizda 9. Mbappe. Uy. Papito. Oy, safe. Hop, endi bizda 9-nomer yo'q. 9-nomer, 9-игрок bu давайте 17. 17. Lucas Vazquez. Vazquez? O'ynagan. Gol? Hop, endi bizda oxirgi 10-nomer bizda bu 2. Carvajal. Bunlar real sostav. Hop, bizda endi oxirgi дополнительный игрок bu nomer 18. Nima edi? Shukurulayev. Abbakir. Kim? Shukurulayev Abbakir. Hop, hozircha shu 2-2. Nomer 1. John Garcia. Давай. Yo. John Garcia 13. Ter Stegen. Da. Mayli. Agar hozir Amirxon agar yutsa, uramasa bo'ldi. Xumo победитель. Hop, bizlar oxirgi nomer agar hozir Amirxon ursa 3-3 bo'ladi. Hop. Oxirgi nomer bizada 23. Cruyff. Yo'q. Ani Jasko. Yo'q. Anonti boys, mayli, hisoblanadi. Gol.